Саламатсыздарбы? 7 класс окуучулары, бүгүн силер менен биз көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү деген теманы үйрөнөбүз. Китебиздин 163-бетинен. Көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү дегенде, көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү үчүн бир көп мүчөнүн ар бир мүчөсүн экинчи көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтүү жана алынган көбөйтүндүлөрдү кошуу керек. Ошондо биз мелас көп мүчөлөрдү көп мүчөгө көбөйткөн болобуз. Анда эмесе карайлы бул жерге. Бул өзүнчө бир көп мүчө, эки мүчөсү бар, себеп эки мүчө жанынан көп мүчөсү, булар көп мүчө дейбиз. Бул дагы эмне? Көп мүчө. Бул дагы С анан Д деген мүчөлөр бар экен. Эми буну көбөйтүүдө биз бир көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнү экинчи көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтүп чыгам. Ар бирини көбөйтүшүм керек, унутуп калбашым керек. Мисалы үчүн А деген мүчөнү биринчи кимге көбөйтөм? Кийинки көп мүчөгө көбөйтөм, Сга. Андан кийин А көбөйтүлгөн С, экөөнүн тең белгиси плюс болгон үчүн плюс менен калат. Андан кийин Аны кимге? Дга көбөйтөм. Плюс экөөнүн тең белгиси плюс болгон үчүн плюс болот. А көбөйтүлгөн Д болот. Плюс кийин Аны экөөнүн тең көбөйтүп чыктым, биринчи мүчөнү экинчи мүчө ар бирине көбөйтүп чыктым. Эми дагы Б деген мүчөбүз бар. Б деген мүчөбүздү ар бирине кийинки көп мүчөнү ар бирине көбөйтөбүз. Бны Сга плюс Бны кимге? Дга. Бд. Эмне кылдык биз? Эки көп мүчөбүздү көбөйттүк. Ушул эреже менен бардык нелерибизди, көп мүчөлөрүбүздү көбөйтүп алсак болот биз. Анда эмесе мисалдарга карайлы. Биринчи немеде туйтмаларды жөнөкөйлөткүлө. Жөнөкөйлөткүлө дегенде бул эми көбөйтүү бар экен. Демек көбөйтүүдөн арындырып алышыбыз керек. Анда иштейли. Биринчиси x'ти биринчи көп мүчөдөн экинчиге көбөйтөбүз ар бирине. X, y плюс муну көбөйтсөк эмне болот? X, n плюс m, y плюс m, n. Эмне кылдык биз? Ар бирини көбөйтүп чыктык. Эми кийинкисин иштейли. Бунун белгиси плюс, ар бирине көбөйтөйүн. Анда ax эмне болот? Плюс ay. Минус плюска көбөйтсөк, эмне болот? Минус bx. Бул экөөнү көбөйтө турган болсок, минус by. Эмне болду? Бунун белгиси минус болгон үчүн, булардын экөө тең плюс болгон үчүн минусту плюска көбөйткөнүбүздө эмне болот? Ар бири минус болот. Эмне кылдык? Бул эмебизде көбөйтүп алдык. Кийинки мисалыбызды карайлы. Көбөйтөлү. Эмне болот? X, y. X минус менен көбөйтсөк, минус x болот, Бунуга көбөйтсөк, плюс 8y. Көбөйтө турган болсок, эмне болот? Минус 8 болот, Эмне кылдык биз? Көп мүчөлөрүбүздү көбөйтүп алдык. Экинчи мисалды карайлы. Туюнмаларды көп мүчө түрүндө жазып калайык, Мындайча айтканда көбөйтүүдөн арындырып, көп мүчө түрүнө, стандарттык түрүнө алып келели биз. X квадрат, x'e көбөйтсөк эмне болот? X квадрат көбөйтүлгөн x деп жазайын буну. Андан кийин x квадрат плюс x квадрат плюс көбөйтүлгөн y квадрат. X квадрат көбөйтүлгөн y квадрат. Кийин буга көбөйтүлөйүн. Плюс x y плюс y көбөйтүлгөн y-тин квадраты. Эми бул жерде көбөйтүп алсам эмне болот? X-тин кубу болот бул жер. Бул жер өзү жазылат, x квадрат y квадрат плюс x y плюс эмне болот бул жер? Y-тин кубу болот, Эмне кылдык биз? Көп мүчө түрүндө жазып алдык. Кийинки мисалыбызды иштейли. 5x квадрат x'e көбөйтө турган болсок, 5x квадрат көбөйтүлгөн x деп жазайын. Кийинкиси плюс 5x квадрат көбөйтүлгөн 1. Минус болот, минус 4x көбөйтүлгөн x минус 4x көбөйтүлгөн 1. Жазайлы бул жерди. 5x квадратты x'ка көбөйтсөк, 5x куб болот бул жерибиз, Бул жерди көтөрүп 1ге көбөйтсөк, эмне болот?
өзі келіп шығады. 5x квадрат минус 4x'ті x'e koysak 4x квадрат минус 4x 1'e koysak өзі болды. Не қылдық біз? Көп мүшені түрінде жаздық. Мындай айтқанда туйынтмалар көп мүше түрінде жазып алдық. Кейінгі мисалыбыз A'ны әрбіріне көйтіп шығамын. A көйтілген 4A куб. Минус, плюс минусқа көйсек минус болады. Минус A көйтілген 3A квадрат. 2 көйтін минус плюс минус болады. Минус 2 көйтілген 4A куб. Минус 2 көйтілген 3A квадрат. Бұл жерде минус 2 4A кубқа көйттік. Минус плюс болғанша минус қалады. Бұл жерде минус 2 минус 3A квадратқа көйсек 3A квадратқа. Бұның минус 2-nin de белгісі минус, 3A квадраттың белгісі минус. 2 минус минус, анда бұл жерде біз плюс деп жазамыз. Жазайын ем көйттің түрінде. Бұл жерде көйтсем не болады? 4A-ның 4-ші дәрежесі минус 3A-ның кубы минус 2-ні 4-ке көйсек 8A куб плюс 6A квадраты. Эми A кубтар оқшош, бұлар топташтырып алсам болады. Бұныңқы A-ның 4-ші дәрежесі, A-ның квадраты. Бұлар топташтыра албайым. 4A-ның 4-ші дәрежесі минус 3, минус 8, 2 өтен минус болса қошылып, минус белгісі қалады. Минус 11A куб плюс 6A квадрат. Не қылдық біз? Туйынтмалар көп мүше түрінде жаздық. Стандартты түріне алып келдік. Мына айтқанда көйтуден арындырып алдық. Туйынтмалар көп мүше түрінде көрсетіледі. Көп мүше түрінде көрсетіш үшін не қыламыз бұны? Дан көп мүшенің әрбір мүшесін, кейінгі мүшенің әрбіріне көйтіп шығамын. Ең бұл жерде біріншісінде 3 мүше бар екен, 1, 2, 3, екіншісінде 2 мүше бар. Қалсам бұны әрбіріне көйтіп шығамын, қалсам бұны әрбіріне көйтіп шығамын. Айырмасы жоқ. Сіздер қалағандай қылсаңар болады. Адаш кімге қандай ыңғайлы болса бола береді. Мен мындай да көйтейін, адашып баш үшін. X квадрат x-ға көйтім. X квадрат көйтілген x. X квадрат көйтілген плюс x квадрат көйтілген y. Плюс x y-ті x-ға көйтсем x y көйтілген x. X y көйтілген плюс x y көйтілген y болады. Минус y квадратты бұға көйте тұрған болсам y квадрат көйтілген x кейінгісі минус y квадрат көйтілген y болды. Ақыр көкесі минус болды, себеп бұның белгісі минус болған үстін. Көйтіп алып жазайды. X квадратты x-ға көйсем x куб плюс x квадрат y плюс бұл жерден не болады? X квадрат y плюс x y квадрат минус, бұның орналасып жазасам болады, x y квадрат минус y куб болды. Бар. Оқшаштар бар бейім қарайлы. X квадрат y, x квадрат y, x квадрат y, x y квадрат. Бұл x квадраттар оқшаш, бұл оқшаш емес, бұл өзгөчө. X куб өзі жазылады, бүрелі болған үшін. X квадрат y қанша бар? X квадрат y, x квадрат y, x y квадрат. 0 екі башқа екен, 0 екі оқшаш, бұл екі оқшаш екен 0 екі. Екені қоша тұрған болсақ, плюс 2x квадрат y болады. X y квадрат, x y квадрат. Біреу плюс, біреу минус. Андан не болады? Бұл екі жойшат 0 болады. Бұл екіні жаздық, x куб жаздық, кем қалды? Y куб қалды. Минус y куб. Не алдық біз? Көп мүше түрінде жазып алдық. Кейінгісін қарайлы. Мұнысында мен көйтіп кетейін, сразу. 3y-ті y квадратқа көйтіп тұрған болсам, не болады? 3y, бұл жерде 2 бар, бұл жерде 1 бар, куб болады.
3y'te y'ga koysam plus minus 3 y'nin kvadratı. 3 bu üzere koysam 3 1'e koysam 3 y koysa болады. Minus 4 2 koysam minus болады. Minus 4 y kvadrat. Bunu koydum. Yana koysam minus 4 y minus 4 болады. Baravar y kvadrattan qancha var? 2 var. Kub жоқ, başka 3y kub жоқ. 1 ile öz yazatında 3y kub. Y kvadrat, y kvadrat. Bunun belgisi minus, bunuktan minus. Anda ekön milot, minus belgisi kalat. 7y kvadrat. Bu ekön yazdım. Yemi 3y minus 4y. Anda minus y kalat. 3'ten 4'te sağ minus 1, minus y deb yazılat. Kim kaldı? Minus 4 kaldı. Ne kıldık? Көп мүчө түрүндө жазып алдык. Акыркы мисалыбыз. Б'ны b квадратка койсом, b'нын эмнеси болот? Куб болот. B'ны b'са койсом, минус b квадрат с болот. Буну който турган болсом, минус b s квадрат болот. Буну s'ны b'га който турган болсом, минус b квадрат с болот. B kvadrat s. Minus minus'a көтө турган болсом, плюс болот. B s kvadrat болот. B'дан 1 var, s'дан 2 var. Minus minus minustан плюс болот. Экөөнү көтө турган болсом, бул экөөнү көйттүм, бул экөөнү көтө турган болсом, s'нын эмнеси болот? Куб болот. Минус минус болот, плюс болот, бул жер. Анда b кубтан канча бар? 1 эле бар, башка жок. Анда өз жазылат. B куб. B kvadrat s'дан барбы? Эмнеде b kvadrat s minus b kvadrat s. Eko тең мекен минус экен. Анда эмне болот? Минус минус болсо минус 1 минус 2 болот. Минус 2 b kvadrat s болот. Булар жаздым экөөнү. B s kvadrat, b s kvadrat. Эки окшошпу? Окшош. Бирөө минус, бирөө плюс. Анда 1ден 1 алсам 0 калат. Анда бул экөөнү эмне болот? Чисек болот. Плюс s куб калды мына. B куб минус 2b kvadrat s плюс s куб. Ne oldu? Biz köp мүчөлөрүбүздү көбөйттүк. Ушун менен бүгүнкү темабыз бүттү. Саламатта калгыла.